twatandikire kishakaho yes wareba ki eshakushemeza enyamishwa ubukende buryo n'uburabara bamuza warthog embogo ziri omwe byone binyamishwa kuko kubimanya rero hitwashiraha kandi ho cyarenga twatamburaho ahari yato enjubu ziryo mizo mwe nyuma yitu so ebintu byareka Mburo birije munonga okutanaho nezindi national parks ningashi amarindiro g'enyamishwa Lake Mburo eine binyamishwa ebyayo kandi waza no mundije myanya no isha kushangamo ebikoko ebitarukushana nebiryaha so nabwecho ahabo kugira ngo nitujaguza ningashi nitenshemerwa na wildlife ningashi okuprotectinga ebikoko ebikuba biri mu marindiro g'enyamishwa twashana merizoba twasiba hali Lake Mburo kubasa kurebe biri kugenda mu misho itubu turi kuba turi yamerome bituri kuferwa kandi ntongera kwiga families ibitongore abandi abantu nimwe kubasa kujo myanya nkeje mukashemerwa ntije kutandikira amakuru webare charity hakira kareka tubanze turebe ebikurebe yo mu makuru gita Agacencwire tugaruke nagwo omuwijwire Agacencwire kireki Rose Kabajenyi niwasinjire akaruru ko kukwate bendera ya NRM ahantebe yo myishenjerokazi wa Tsoro district Gonya n'enjubu ebiresi bwo kuboga kwenyanja ya Albert ebiresireho okutina omubatura abadirisa anazijua ati ameenda tena tayari amerudi Enguto mbi muri Sinjiro South zizingamise entunguka y'abatura umuntu kabira narwara nk'abantu bakutura ko mu kibungo kubura ko twabihayo Agacencwire ntigago mu bwijwire enkuyanja y'abantu kurugaho myanya itari yemwe nemwe hotireho n'abakuru kurugo mu government betabire amukoro go kwiguraho cathedral ya All Saints omuri na Kasero omuri Kampala President Yoweri Kaguta Museveni obirari omuzanyi mukuru habirashendekerezibwe omukazi we Janet Kataha Museveni kandi omukoro gubireho nyomwebazyo omunyamakuru witu aine birukira Cathedral ya All Saints na Kasere yugwirweho n'obuhango bukushitamisa abantu barukurenga mu 15 eine Bertawa n'oburingwa bwa 55 eri mu office za Bishop wa Kampala Diocese n'emyanya nayo kushabiramu ninga chapels omwanya gwo kuguriza mu mwani ninga coffee center hamwe n'ibiciro ry'ebitabo It is designed as a post-modern six-sided building, which includes a 45-meter bell tower that echoes architectural features of the old church. And the structure now, the new one that's open today, is 10 times bigger than the cathedral that has provided. President Museveni asimira akakekwa kakurira uko mbeke kanaseji tahire miliyoni gana kandi baraganise kwari kwija kubongera billion emwe. I discussed with Mama when we saw the good thing here. I said, "Atefet kozechi." Then we agreed that from our cows, not from the government budget, but from our cows, we contribute 100 million shillings. But since you also elected me as president, you remember that issue? Some 3 years ago, you said, "Aveo." I will use that authority which you gave me in the new budget of July to contribute 1 billion shillings to the church. Thank you so much for supporting us to clear
the Janani Room Church House debt. Now we are debt free. And we thank you so much, Your Excellency, even for directing the Minister of Finance to compensate us for our land at Entebbe and at Makere. That would help us out. And I request that the government clears our remaining compensation of 21 billion for Makere so that we do our mission. mukoro nugo gumwe habiro kwemeka Canon Frederick Jackson barua nkomwezi wa Bishop ojiro mbigere bya Hannington Mutebi. Allow me to appreciate Bishop Hannington Mutebi for the great work he has done. Umuromo go kuhangusiye kanisa ejibu katandiko mu myaka ya 1990 banyuma ye kanisa yabireho kufunda kandi kabanisha musabantu benabonka gasha kwa Sengendo Abdul Karim. Webale Sengendo embera y'orutindo rwa Katete muri Mbarara neyongera kwerarikiriza abatura hamwe n'abantu abarukoresha omutindoro. Embaho hezwire zikwasira orutindoro hati zona zitandikire kujonda no kuragara omugera bwanyuma y'ebyoma ebitwire bishanjire okubambuka Elias Rutigusa ahinebiri kucira. Embera y'orutindo rwa Katete aho mu rurembo rwa Mbarara neyongera kubera kimwembi enjura kwehereze kugwa embaho zitwire zirukwasire zatandika okujunda. Ebyoma ebitwire bishwekere mbaho bicwanyagurukire byatandika no kutaza abantu abarukurabaho ogiseho no kusisha empira ya piki. Abantu bitu ba government abitero ururu barikuka baryamira ninyebuza abitunye kurani cya rutindo orutindije wana ngomwana witwa board akana ashuma yatumira shibatiro yafiraho abwaci abwufunda ebyoma byona byayiguru no kurabona ito bishaka gukora bayiguru ya misi tutubangira ko hafu kenke kugira ngo siba mutima urabe because it's the only way the fastest town ubwo muhando kwanga hatanduza gukora abandi nibarabateso village obuhichi nayo tekatereraga bakakosa bridge y'abantu bakutambuse bije aho kanyoni ndi abantu kibakora ba mu kigumire munonga kandi abembeze kibata kugira ki ekibata rukumanya aho kati business za Katete zikafu za hotels bara biki byona bikafu akatare kakafu akatare ka Katete kakaka connecting na kizungu abantu kwe bazo mu kizungu baza barga Katete biruka bakuzankanye mu kizungu abisinjira abanje abibitoki okozo umukatare ka Katete kibitoki kakirema oyambuko zankanye ozo mu kizungu ko kateshaye zinoreba emberero. Abaturani bebuza muhero y'orutindoro ahabo kuba norubateganisa buri mwaka baza kweza umwaka abashuzi ba Katete amaduka bagakingire konka bembezi Mbarara City ukira munonga road mayor obakweta road mayor nuya kubena hereza guidelines national hwera abanyambarara konka no bakubazinga kana bagambiriho nti omwembezi kwa kuba mbi nazingamya ihanga nazingamya stenkeji tefutunguka ase chinkwendere nkora nyondi yoni nja nkuruno kachebeza na group yena kanso bambara ngo tubakwasa ko ituba tugambire nkaba abanyambara turode ku mobilize nga kasente tukeko rorutindo temporary tukabantu rabaho otherwise tukurinda government aheri hurura yasimuka ekajetereka nkora abanyayuganda atse baba tatkoyo rugudoro oburoroba ihe Katete ne bazakobora bya kayibashisha. Robert Mugabe Kachebezi meya wa Mbarara City najangu bahereze kwikirizana n'aba engineer ba Uganda People's Defense Force okubana bo bakora rutindoro aha miliyoni 3.6 haramasiko ngo rutindoro nuruija korwa no hireta kahikiri so ni mbashaba abanywana banje ngo muhumure umurimo gwita twahika sofa obwareba ebhandikwe twari wasolicitor general umurimo twaza kutandika gukora kandi nimba humuriza nimbagira ngo ebitose ntugamba tugambe konke cyo kubanza esente hati tuzine ecya kabiri twabariya batwikirize batsindikire MOU gitwara wa Solicitor General clearing esainingwe umurimo gutariki gasha kweriya soritugusa. Government
gavumenti kurabiro ministry ya government zebyanga etongwize oruguto mu district ya Ntoroko orukozirwa hansi y'entebekanisa eya local economic growth chete legs om district ya Ntoroko. Oruguto oru norugitegombora ya webisengo hamwe na kiranga kandi rumazireho billion 1 na million 6. Oruguto rukozirwe muri district ya Ntoroko nurwingana kilometers umushanju kandi rukozirwe ahansi y'entebekanisa eya local economic growth strategy legs. Haruha masiko ngo oruguto rwaba rwahwire ebyentamburana byije kuterera wagerageranisa no kubatwira umushyo keki. Ede Kabugo omuhwezi wa mukuru w'entebe ya katana bwa district ya Ntoroko atenderize government habo kubombekera oruguto oru agumize ngo norwija ko hwera abantu okutambuza ebyemishuburo yabo. Hina batora tuganireho nabo kandi ibintu kushemererwa ahabo buherezo ubu. Amakuru agagasha kwa Jonathan Singwire. Abanya-Uganda nibashabwa kugumana barambura ebintu ebiryo mu ihanga ryabo na munonge nyamisha kutari kubiretera abazungu. Okushabo kwahebwayo Edison Wamanya rukuririndo ry'enyamisho rya Mburo National Park ahitwemerire shaheji. Irindiro ry'enyamisho rya Mburo ni rumwe amarindiro g'enyamisho agari mu Uganda gine bintu binje biri kushemeza nk'ebinyonyi, gonya, ebishwaga, entureje, entwiga, embogo, empara hamwe n'ibindi. Edison Wamanya orukurindiro ry'enyamisho rya Mburo nagira ngo irindiro gine biri kushemeza nyamwingi eby'abanya-Uganda binji batari kumanya. Mburo wakitahamu twine biri kushemeza byingiye bitumuzo bwongo kachendeze bitokozo byo mutwe icyo kubaza cya byona wije hanyanje giye Mburo twina mato robwo kuboine wedding ashaye jyo kwenda giturwa ryato tweta no korora aho bujinyu bwaho bw'ikike cyahigura munonga hazari yataho umujeni papijaho arebe binyonyi areba injugu areba gonya ashemerwa kandi akibarya hita karukurambure bituraho mbere arebe bishwaga ikishwaga n'ikinyamisho kirinkende konka kine kirokoropo cyango haza mu rujunguro bakita Ireland ikintu kirungi cyo kureba tugaruka tugire nturigi oguyayire ko kwato habumjera gwa river rwizo guriyo no gutayerwa kandi obwo no gumugasho gw'amani ahanyamishwa na nebinyanjo mu irindiro ry'inyamisho rya Mburo. Obuganjo mu kureba n'ebikorogote by'ebi nibirugiretinga nibikendeza amana gamizi y'emitunga ije bikashishe nsibika kandi amizi agagakuruga Mburo abo kugira ngo garpiwa kiraga Mburo on bucket gakukaga turabaho gakendeza ahabushegu bwakuwe buryo munyanje ato bushegu kicendera ushange cyenyanje cy'umuntu arukunda cyazara cyari
ntabwo wita urwizi ubundi ukangwa by'inyanja wita n'ibikira n'enjugu aho kuko kwita urwizi enjugu kiraboneka kurara kandi amazi gayo nubwo kukidinga by'inyanja Omuneneserezo stabo ko yembeze cyo kushomesa abanya-Uganda abyubahangwa n'uburambuzi family ya TV West icyo tukugikunda ho mu partners aha boko ba media ubwo muringo gumwe go kushohoza no kuburira ngiri kurga muntu wa burijo no shomere no tina cyakumanya aha boko ba nimwe batambuzi bengiri kandi kutukuba ntwegesa abantu abatuherire sometimes n'umtereza free air tujya tushomesa abantu mbwenu mu rubanywane bitu yaashaba district says herire Mburo nkacurura hamwe na Mbarara city okujanza zingiri yo by'uburambuzi aha kuba nabone baganyirwamo abana bita bazarirwamo tubahereze imirimo atije imirimo leta ntasiyo mu maka leta n'entasiyo mu government abo kuba government ne taxinga so ibicweka kinana na bitana arigana staff ya Mburo n'abana bita bazarirwamo icyo ndukuhagirira abanya-Uganda bitu ngo tutareka abajungu bakabireba barigire Europe n'ense zindi na America icyo tutakumanye bite birahanga yatwira abo kubarahanga katu ibibuhangwa birungi munonga irindiro ry'inyamisho rya Mburo n'urumwamaniro rw'inyamisho garukukiza yo kutayizihango mu byo burambuzi ryahabango bwa suko ya kilometers 2 kandi rakatongozwa nk'umwanya gutashimirira kuhigwa mu mwaka gwa 2023 ndahidana bataringaya agongo gacenshire hagutwa twiniro muciye kashisi cyo kubanza reka tugarutse n'agandi nitugaruke mukorukeyo omukahumuro kandi twabagambire okutiriyo nshomera amakuru ahanyanja ya Mburo omwirindiro by'enyamisha kandi niriyo hirindiro hango rumwe rutwine omu district ya Kiruhura kandi twena ntumango ekeri Mbarara konka habwenkurakurana aningashe entunguka Mburo eri omu district ya Kiruhura twatunga omugisha gw'okutayayisa owatutayayisa yatutayayisa konkani tetwasharamu mutumutayayisa mbeho live abase kutugambira ebintu bitarimwe na bimwe nakwakira Chief Edson Wamanya. Thank you webare munonga. Yes. Ogu na nomwe orukura irindiro ry'inyamisho eri naija kutweyanjura ombwijire ahabwenshonga y'ebitinsabye tugumizemu turi kuganira ebintu bitarimwe na bimwe nani nshaba ngo ugarutse tweyanjure. Amazina ganje banyita Edson Wamanya. Yes. Ikintu cyanjye omwanya gwo kurinda eby'ubuhangwa n'uburambuzi banyita Chief Warden. Yes. Chief Warden wareba okunzwire ni UPDF nabari equivalent to a Lieutenant Colonel. Okay. So nintegeka ekicweka on behalf of the Executive Director. Yes. Mukama wa Uganda Wildlife Authority. Haza nienda ngunjongere kushobora munywano witogwa riyo natureba atukirize arukunda radio we na TV we ngweji ogwo mwanya tuguru muri Kiruhura yonka guri no muri Singiro na Mbarara City North. Yes. So icyo nicyo umurumo gwanjye guri kwetaje kugureberera nkagurinda karinda abakozi nkabadirectinga haze ibintu byo nabakatamura ombuteka webare mnonga Chief Warden nani nshaba ngo tuyongere akutushoborera erizoba turiya nk'abanyamakuru kandi turuho ahabo kugira ngo tubase nitwe kubo muri yabo abari kupromotinga wildlife nani nshaba ngo ugarutse ugambire abariyo nibatureba aha TV West itwe nk'abanyamakuru ninga abandi barukora n'ibitongore by'impurizana omugasho gwabo ahabikwatirine n'amarindiro g'enyamisha ninga n'ebyo buhangwa n'gogo mbwenu ntebekanisa wa program kankushobore abantu b'amahurire itwe nk'abakwatarisha nimwe ntubamanya nk'amatu gitu n'amisho gitu
ebimuri kugamba nibitwara ingiri ku rugo muri twe bigitwara umuntu witwa burijo na mururanwa kibuhurira na wajo witu atungo kwetegereza no kuhaburwa no kutunga buri kimwe kikwetagisa kumanya uburungi bwo kurinda iby'ubuhanga kandi iki kikureta n'ikimbahirire free entrance nk'abanyamahoro ikigendererwa cyanjye no kugira ngo turengere kwatanira icyo nicyo kimwe icya kabiri no kugira ngo promoting domestic tourism ubu muntu wa Uganda aretse kureba ko muzungu akabanza yaruga Europe America weheva akareba ibintu iwe range byakwire akabikukiza no kubimanya ngweno nicyo tukundira abanyamahurire ahabo kureba ngo nuba leta engita yitu aheru no munda twena tukakora umurimo gukwatanishijwe kuri kugendera umuhanda gumwe yesa webari mnonga uturukirize ogoni chief warden omwami Edson Wamanya akane no yataye isaho umwanya yo guakacereza no mugisha kugira ngo erizoba amakuru aguture tubahereza live mu studio Mbarara tubase kugareta aha ntijagomzamu nagandi amakuru project za kwasibwa hansi y'entebe kanisa ya USMID omuri Kamwenge kwasibwa bebembezi okutandika okuzireberera okukwasibwa projects ezi kukurirwe omwezi w'omuhandiiki mukuru ow'ekitongore ekirukukura eby'emizano ahabwa district ya Kamwenge reka turebe omu byendeshirwe harimo butare taxi park enguto ekishaayi ky'omupiira hamwe n'ebindi kandi omwezi w'omuhandiiki wa mukuru w'eby'emizano ahabwa Kamwenge district no yakire projects ezi the contract that we keep with us for that period is not scientific, available, and includes them. tuyamwe mishoro omutisha yesu kutwenta hostinga emizano etali yemwe nemwe tunkata mukanso mutugobamu abashonga ha gate mucollectinga waka sente akakubasa kumaintaininga ekishaye ekimukikumiko kukiri kandi tugi obundi tushaza mu kushaza omukoro gukuyirwa hakishayi cya Rwampara stadium kanacyo cyombekirwa hansi ya USMID kandi cyombekirwa kiri aha mutindo okutaha isemizano yihanga. Now, like when we talk of the football pitch, what is the size of the football pitch? When it is the netball court or the basketball, what are the measurements? So we have discussed and agreed that when the next phase, the second phase comes on, they will involve National Council of Sports. Provision of sports facilities as one of the best mechanisms of promoting peaceful coexistence as well as encouraging the sports sector in the country. Kantumanya kutateka ekisaayi kino utamaze kutunga sente za USMID ko hostingere refugees twagamba tuyina kuteka ekisaayi nuko no kuba abantu abakuruga hero beze kurola empungi nkati for example nkayuki ehoire antutungira abantu bagenyi bakuru kuruga mahanga ga hero beze kurola empungi so nabweki ekisaayi kino nikigenda kututahiza muno kigenda kuleta henkurakurana na muno abazani abana ba yusi abebembezi hona basimire government aho kubaho buherezo ubu no kubaho mu gishogundi omufezi ya kabiri. But this should also be the beginning of efforts to the new USMID phase 2. So as the districts that host refugees, we are looking forward to USMID phase 2. So Engineer Oliver and the team, please, we are very grateful. Abebembezi behanangiriza ibwe kurebera project zibakorirwe. Gashakwa Anthony Twini. Agacencwire kechi ekitongore kiri kujunanizibwa omushorozi mushoro mwihanga cya Uganda Revenue Authority kirongwira abashubuzi hamwe n'ebitongore abo kushashuraje emishoro ahawe cyange cya South Western Uganda. Omukorogu gubere guriyaha Lakeview Resort Hotel kandi basimirwe ahabwo kukunda ihanga ryabo. Aiden Bataringaya ahina makuraga.
very excellent. Komishana mu kitongole kya URL Richard Kaliso jwekire mukuru w'ekitongole ekyo mu ihanga John Musinguzi Rujoki nimwakulira omukoro gw'okusiima ebitongole n'abantu abari kushashura kurungi emishoro. At JIA, we believe that taxpayers are the backbone of Uganda's progress, and it's in that regard that we come to you to appreciate you, the engine of national development, building infrastructure, expanding the national health care, improving education, and delivering essential services that uplift communities across our country. Tonight we gather to acknowledge your hard work and dedication and the vital role you have played in developing Uganda. Because that is what the taxes are for. They are not for Uganda Revenue Authority, they are for building our country. Ubwo kwatanise na komishana ishitanaziwa cyambade basimire empamushoro ahabwo kundi hanga kandi babasha kubakwasa kurundana imishoro. Together as citizens of this country, let us continue to build a Uganda that thrives on the foundation of collaboration, shared responsibility, and sustainable development. And we commit to continue supporting you and improving. Through ongoing initiatives, we at URA shall continue to ease compliance for you. We shall continue to empower you in this process. And as much as we are an authority, we commit to be a partner with you. Bishop Nathan Ahimsiwe wa South Ankole Diocese ashira mukorogo kandi ashabira ekitongole kya URA okwehara obutakolesa amaani mingi okwata bari kuteganisibwa mu kushashura emishoro. Not by whipping us, not by reprimanding us, preach us as we preached you, make what a goal, then the people will get saved. And I know that people are now going to get saved seriously. Those who are saying God has already picked his tithe. And we shall build a nation for the glory of God. May God bless you. Ekitongole kya URA nikigumiza mu nehuriro y'okusiima bari kushashura gy'emishoro okwetoola ihanga lyona ekintu kyo batandikire emyaka 18 enyuma ng'omuyingo gumwe gw'okubagaruramu amaani. Gashoka Aidan Bataringayo. Webare Aiden Bataringa ya Charles Peter Maiga orukatishiro wa Uganda ahizira abahinzi b'omwani okwegita ahabwe entunguka yabo. Maiga yagambira gwabire narambura abahinzi b'omwani habo mwishaza eryakabura kandi ebigambo bye nibijaho mu bwire obwishengero ry'ihanga ryonda hajana yabe kitongore eky'omwani kya Uganda Coffee Development Authority kigitwa Ministry y'obuhingi n'oburisa narichi kiguma cyetongwire nk'uko kiryo bwahati. Omuhuru yo kurambura no kugunjura abatura hampingano ngiyo mwani abakuru ku rugo mu rumengo bahiko mu ishaza rya kabura eyibasha benkwatana so mukurwana so bukene. Twige okukolera awamu kubanga omuganda agamba nti agali awamu amannyo bwe gaba tegali wamu ennyama eyinza okutawaanya okulya n'obulamu bw'oba oyagala kwemalirira nga toyagala kukola na balala enkulaakulana eba yakasoobo. Katikiro nayo njaragira ngo kuhinga kuruma magoba wabo tiroho mutuma bitu kutarokora ebyo kubanganasa ekiremesa abayigiriza okufuna mu bulunzi n'obulimi kubanga obulimi bakirabanga kutwaliriza budde ku nnimiro ajjayo lwa 6 saawa awo 4 ate bwe ziwerera 6 awo 7-8 agala kunoonya banne bagende banywe ku kagundi kano kemutegedde n'okukalya naye oba oyagala okufuna mu nnimiro oba mu ddundiro olina okuwaayo obudde. n'abahingi b'omwana bituganiraho nabo ahampinga y'omurembe omu kicweka kya Kabura. Emwanyi nnungi nnyo, abakyala bakutte ku ssente olw'emmwanyi, era ffenna nga Mutula ffenna tuggumidde lwa kulima mmwanyi,
tuli basanyufu nnyo era twebaza Buganda yeebale nnyo okutufaako mukama waffe kabaka katikkiro waffe mwenna tubaagala. Ku kitongole kya UCDA kukijjawo nze ndowooza nti kyandibadde kirongoosebwamu bulongoosebwa mubaamu ensobi ezirimu mu kifo ky'okukijjawo kubanga okukijjawo obudde ate ng'okuva emabega yonna tukitegeddeko nti kibadde kikola bulungi. Omurango guno gwetooroora amashazi 18 ga Buganda aho abahingi bari kweyonjera obuhangu aha mpinga y'omurembe. Ffe ng'abakulembeze mu Kabala kye tuyamba kubanga tukakasa nti abantu bangi balima emmwanyi naye nga tebamanyi ki kyennyini kye balina kukola. Katikkiro bw'ajja abantu beeyongera okumanya nti kuno kukkaatiriza kulima mmwanyi. Gamu mu magombora garambwirwe garimu Kinuuka, Kaliro, Kashagama hamwe na Lyantonderuro. Gesha kwa Sandeke William. Kurukayo mukahumuro kandi makuru hagebye mzano abatebekanisa b'empaka za Arena League bahamyaho ku final az'omwaka zirikwija kuzanwa ebiro 23 ebyokwezi oku ahagati ya City Shooters FC erikuritana na Disney Bridals FC. Oguno murundi gwa kabiri empaka ziri kuzanwa bwanyuma y'okutongozebwa omwaka oguhwire. Having a climax ya league yitu and 2 of celebrating our anniversary yitu. So on that day vera nabisha tuenda kuha champion wita hangwire tukopo tukimuhe ombutongore then ndacha kabiri tuza kubantu launching league ya kabiri iratandike early next year. So basically tuenda abantu barebe tukopo kituresire tournament tugaba. Aguno murundi gwa kabiri empaka ziri kuzanwa bwanyuma y'okutongozebwa omwaka oguhwire. No mukitundu kite cyambara abasigazi abicina n'abojo bafunira impaka za Arena League bahamya n'umurungi abantu bakompitinga tubirebire kuko tubire hagati ya n'abashije abakurga kambacho kwawinenga kimanisa abana ati bakora training zibari fit bamanyirire kuzanira akapeti so nati nabaza ombisha ibya heru they can play with confidence because already been experience yo kuzanira amatara yo kuzanira akashayika. Empaka zo kwiruka eza Bishop Stewart University Run zabaho erizoba kandi zayetabwamu abantu bingi. Empaka zigenderiye kurundana sente ezirahwereho abeja batarakwebasa. Empaka zo kwiruka za BSU Run z'omwaka oguzayetabwamu abantu batari bamwe na bamwe omuri abeegi hamwe n'ebitongore. Banunda magara kugira ikiwako kumwe n'abantu umwe ya magara nigabeba bamanya ngo magara nico kikuru kiri ibindi byona utaka kumanyira byona utaka kuzira byona banzu manya magara gabo. Twashemererwa rizoba ahabwa abebembezi babeegi bitu abutweta guild leaders kuregana na chaplaincy ninga cyabembezi bito mu byo mubyo okutahorwaneje ninga sho kwiruka ngo ko kugenderere kuyamba umuntu atarukwebasa twinabe abeji ubundi rukuferwa abazire ninga abazire bagire kizibu cyabahikaho ushangana ndakurwa mu ishomero abo kutebasa mbwenu chaplaincy ekuregine n'abagiru ninga abembezi babeji bataho kwiruka ngo aba basimburwa Kanoka kuri Jackson aho kwiruka kwatandikira hambuga nkuru z'itendekero rya Bishop Stewart kandi abiruka barabumbicwe kabyo mu Kasinjenje hamwe no mutawuni ya Mbarara. Ecyo kubanza okugira ngo abecyabo abarakwaturweho barebeke ngo bafayo munonga kugira ngo bwezo bo baratunge babukoresaje batamamana bashoma rero nyensiya nabo babase kwisha kurugamo bahindagire mishomo yabo batunge emirimo ubundi nabo bagaruke bakwatireho abandi abatarukwe basoma university engage. Empaka zitebekanisiibwe n'ekigendererwa ky'okuhwera abeegi abatarukwebasa kandi zasingwa Edgar Kamumpo Mbashija owakuratirwa Edgar Nsima Mukama rero mbakazi Patricia Rukundo niwe yazisinga. Abataka abantu bambara ngo education nicyo kintu cy'omuntu cyakubasa kutwara ekikubasa kuinganisa omworo no mugiga kikamuteka atebemwe bakaganira enshonga bamwe tukarwa mahamba families nkuka aitwa now I am a speaker so no shanga unanye nimbandi proud so let us mureke supporting aba bana bona babacencure barebeke ngo nabari nide
babacencure rero tubatandike tubahwero babonera munongo bayida wotka ukabani nzirangu zakubati bibindi munongo ngo kukahana shanga turi bace bakatari bace munongo nabwa nyuma abirica basinga basimwa no kwebwe biconco mwebare mnonga abareba amakuru bw'itu omwebazi yogu twagakoraho mwanya gumtano ekintu ekitakabahoga twagakora ahanyanja turi lake Mburo ntongera kubagambira ngu lake Mburo ni lake yitu ningashe nyanja yitu national park na nirindiro ry'inyamisha yitu so tugira ngo abantu it is Christmas season okwikumi na kumwe kwatandika okwikumi n'ebiri kuri yuni kuza kwija mubase kubika mwena mbase kwija mushamero w'ebintu ebi tureke kureka abantu abahe bakisha bakaba no babireba kandi twe bukatfera mnonga ntwenda kwebaza teammate watwina camera teammate yaha for us the night has just begun Lake Mburo shuari no mwanya murungi abo kuba baheze no kurete ryato irungi munonga ndiryahere turyahe nyuma neryo mutindo no muzamu mutambura jaga ahiguriya mizi ohura mazima twire tutine phase aha by the way bakaretamu a few kugira ngo zibase kuzara zibe nyinji so nco kurebera butwantura bakuri na game warders bo bonka bariomo babasa nabo they were excited kugumana bazirebo kuzireba kureba bwana buzirwe okubwa buri kandi bono batura habyane basa kubatangaza kandi omuntu oro kubasa kurga heru kwija kubereba mazima mbweno ryoko kwenda kuchakaramu abo kuba no manyiyo ensino kwe kutambura etyo ine family yawe oyino mukundwa wawe no mukazi oyine baro mute mwaka sente mwijaha muri yakashi ebyensi nibyo kureka charite no garuka Mbarara ninga noenda korara no rabaraba mu Eliza nashaba ofo mu bushwere I'll sleep on the lake. See you tomorrow, Mbarara. All right. Bye.